Ütügül bolasın bilgilerlerim. Egini bargıtın 34 doğrun yıllar yöre kulühetlerin partikada ağırlıktan ve ağala suluğun yöre gaditin adıttan ve ağala suluğun ağa bahalıkın adıttan ileri geçtiğindeki ağırlıkın kabullen. Edekana düşürde kıraksabilirler bugünkü terahine bu kekkehalarga bolan Spartakiyadalardan uğratıp diyen bu Spartakiyadaga kıttığını alanlar yörek bittiriltelerin halayatçılara altta görünge barıtıgar terilde halayatçılara kıttırdı. Bugün oskula direktörlere men mehepbiliğin duran akıptınan sübbe üst oskula direktörlere kıttırdı. Uyarmak halayatçılara emiye sübbe akıptıya kıttığını ulanlarınlar iki sübbe kayganlar koyar. Bilgi terekte halayatçılara beğenip bu manlı kuraklarıyla gittiğinden yolunda herkese bir kuraklar yaptı. Öpsüdüğün barıdıgar bu terehen 34 yıllar Spartakiyada ve Cumhuriyet Tahımga attım. Barıdıgar sisihini kim kayıka yolunda kim сплоченный o kayıtın diyen bana var. За вклад в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, активную общественную работу по пропаганде здорового образа жизни, многолетний добросовестный труд с годом педагога и наставника в Российской Федерации, со столетием спортивного движения в Республике Саха-Якутия, грамотой администрации муниципального района Мегино-Кангаласский улус и знаком за заслуги перед районом награждается Лапсонов Владимир Иринчинович, учитель технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Нижняя Вестянская СОЖ имени Попова. Эйврестов Василий Семенович, учитель физкультуры Юнгулюнской средней общеобразовательной школы имени Жакурдина. Куприянов Иремей Михайлович, учитель физической культуры Маинской средней общеобразовательной школы имени Владимира Петровича Нарьонова. Сырометников Дмитрий Васильевич, ветеран спорта, учитель физической культуры Дагдагинской основной общеобразовательной школы. Почетной грамотой районного управления Мегино-Кангаласского района за активную общественную работу по пропаганде здорового образа жизни в связи с столетием спортивного движения в Республике Саха-Якутия и с годом педагога и наставника в Российской Федерации вручается Устинову Христофору Дмитриевичу, учителю технологии Телегинской школы имени Пахомова. Средняя общеобразовательная школа имени Аканишникова. Свинобоева Анна Николаевна, учитель физической культуры Тумутской средней общеобразовательной школы имени Десяткина. Bir İleri Komitetin председателі Иннокентий Михайлович Скрябина. Allah'ın bugün katta bit dilile tarbit tradisyonel otettüs Spartakiyada katıldıkları yine varken mağana olas yörağını koyuyordu Türk Komitetin adetten İdiyeti güzellik ağadi bir de kalındı. Почетной грамотой Президиума Республиканского комитета профсоюза награждается Винокуров Андрей Николаевич. Свидовой Николай Николаевичка, Толстов слова директора. Рассказываю, что видели, когда она директор. Грамотой территориальной организации профсоюза Мегино-Кангаласского улуса награждается
Шереметникова Лариса Дмитриевна, директор медицинского СОС имени Афанасия Васильевича Чобанова. Почетная грамота Татарстан Шишигина Ульяна Спиридоновна, педагог дополнительное образование Майнской СОС. Герасимов Григорий Николаевича. Моя школа Марьяна спортсменка.
İlk üstüne nurlular Allah'a mesleği hakkımı okumadı. Allah'a mesleği hakkımı Hindistan'da bırakıp Tunggu mau kemana kan? Absolut. Yıllardır jadi negara keramatnya sektoral Euro Presiden Nasionalnya selalu distribusikan. Yıllardır negara destekinde umut diliyor. Sasha turun, dia mau kita Sasha, lunya. Halo. Oh, betul. Pas jalan, ayo. Dördüncü metre. Nikolay Nikolayev kaptanında. Onlardan 3 metrede yılda bugünkü günde akıllıklarıyla simbal taşıkolar yöre upravleniyorlar Salaltı'da. Upravleniyorlar. Andrei Vladimirovich kaptan. Bilim var. Üç metrede yılda 200 metrede yılda şurada bir saçıkolar Maya Kumo komandada. Maya Kumo komandada taksa. Acısı. Onlar bu yılda Spartakiyada koyulanın gollular temini Kumo komandada tuzunlar. Yolda o saçıkolar. Kita sürüyor. Bugünkü göre kıtırlakların yöre sınırlarından alıtan tuzmaya mahpustan evet değil. Bugün ana menan otan manlı kurakta projekta put kavalta kayanlarına projekta bugün teletribit salay açıları hıccı butları hürdü akarat sömürler ve söylü göre tebit onu da bu bugünkü yöre kaygıdın ülahetlerin sportiyalatın mutur kayın ağlar taksar tümülü komandada Adına yönelik. Onda da şurada tühünceler sertifikat tutarlar.
Sonra düğümlü koyulaştırağında ben tüzmeye mahputtan Alkış Nikolaevski maktadın bir telefon bağıran bandatın kandık tağını huop parkana kamandatılar tapkatın tuğanın tutam duran ottan kılanlı piredir kutunun haydığına Alkış Nikolaevski maktadın bir telefon. Ta dinleyken durumunun büyüğü yörek salavtadan tıpı huo kamandada kaç mesle? 100 mesle olmuş. 100 meslelik sertifikata 15 yıllar bir evde körege teriyer yollar beyvete kaçı olmaptı. Onundan manna söbüle hem maramı bu günlerge martıyga birge bir yörüne, kimi bu biris klas yörüne şeyde liseye oda Deniz Nazarım kini bu şahsımakka Respublika ekili ullak çöpüyor, ulakın canlıklar. Keler iki olağına darlı vastoku kırıkta bırıkta hırottum kiyaka küş köme bolu tarihi bu siktirgade kiyaka rükkara ullak Adede, barıdan makta. Kege bunun ondattan ne kadar kurul kayır bir bulu kayırlar. Daha razı. Tamam mı? Gelin bana gelin. Gel taşa. Gel taşa. Bir gel. Gel taşa.